Marko Janjušević Janjuš danas je diskvalifikovan iz zadruge, kako se navodi u pismu produkcije, jer je samovoljno napustio reality. Mnogi su spekulacije šta je košarkaša nateralo da donese ovu odluku. Međutim, na Instagramu su se pojavile nove teorije zavere, te jedna od njih i da Janjušu istekao ugovor, da je navodno ova diskvalifikacija dogovor sa produkcijom, kao i da je to radio i ranije. Malo drame smislili producenti, umjesto da kažu istekao ugovor. Ne verujem u ovo bekstvo, izgleda kao namešteno, gdje je obezbeđenje u ovom momentu. Vraća se Janjuš, vidjet ćete, istekao mu je ugovor, ne ložite se više, ovo je već jednom radio, navodno pobegao, stiglo pismo da je diskvalifikovan, a on dobio pare za vreme koje je proveo unutra. Samo su neki od komentara na Instagramu. Šta vi mislite?